rero mana irakoze n'amatimba akorasi kamwe sinza kubateze kavango nta joro ridaca murakazi mwamukazi kundi ariko birashika ugasanga biranyuranye ndazi ko muri nta joro ridaca mwihangane siko ariko kandi siko kavuga nta joro ridaca nta mvura idahita nta joro ridaca nta mvura idahita turi muri Yesu nta joro ridaca ridaca nta mvura idahita nta joro ridaca nta mvura idahita turi muri Yesu nta joro ridaca nta joro ridaca nta mvura idahita nta joro ridaca nta mvura idahita turi muri Yesu nta joro ridaca joro ridaca nta mvura idahita turi muri Yesu nta joro ridaca nta joro ridaca nta mvura idahita nta joro ridaca nta mvura idahita turi muri Yesu nta joro ridaca cyane turashima Imana twamaze kumva ibitari bike nanezero cyane n'imbo z'abaririmbyi baririmbye muri ya ndirimbo korali ya mbere yaririmbye zose zamezanye ariko numvise mpezerwa mutima Yesu nabahezanye Yesu nabahezanye naciye nsangamo amajambo mvise y'integuro numvisemo ijambo rivuga ngo uhindukirira Imana ngo gusubira inyuma singishu garuka kumukiza garuka ku Mana garuka
kuri Yesu hindukirutse vuba. Yesu nashimwe. Guhindukirira Imana nacembangamo urukundo rw'Imana. Igera Imana ikunda abantu. Imana yabwiye Abisirayeli ngo sizokwamana uburake, sizokwamana ishavu. Imana ikira abantu basubiye inyuma. None abandi yavuze ngo gusubira inyuma sinyisho. Garuka. Yesu ashimwe. Amen. Usome igitabo cyo gushima Imana, Yesaya. Turasoma igice cya 21 ku murongo wa 11. Kare muze kubika ya refere muko tuzagusoza muza kwisubiramo. Cumi na rimwe ku mutwe w'amajambo havangwa iki? Imburi yo kuri Duma. Harumamagara Ariseyi ati yewe mushibamyi, ijoro rigeze hehe? Wa mushibamyi aramwishura ati ugira buce kandi bwongere bwende. Niba ugomba kuba tugirene mugirene muhindukire muzi muhindukire muzi. Umunsi wa kane twaravuga amajambo y'Imana yanditswe hajya mu gitabo cyo gucura intimba. Turabona Abisirayeli bakomoza cyangwa bari ko barasaba Imana ibakomorere, ibagarukanire ibihe byiza nk'ibyo bahoranye. Twarasomye mu ijambo ry'Imana muri igice cya 5 murongo wa 20. Turabona nyene Abisirayeli kwivuga ko cyane ngene bari barasubiye inyuma, ngene bari baramukanwa ari nyagano bakajanwa mu gihugu kitari kiwabo, ngene bakoreshwa bari bayeho nabi. Ariko kandi ngo baca baribuka Imana, baremera ko bakoze nabi, ko bacumuye, ko bakoze ibitabere cyangwa ibikwiye. Baca bongera gusaba Imana ibakomorera ibihe byiza nk'ibyo bahoranye cyangwa ibaha iminsi nk'iyambere. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Imana ibakomorere ibihe nk'ibyambere. Twabaye amajambo atari make nk'aya mu gitabo cya Zaburi 22 ingene Dawidi yavuze ngo iyo nibutse iminsi yanjye ya mbere hamwe twaduga ku ngoro y'Imana turi koraniro nini, turi n'indirimbo z'akanyamuneza turirimba tuzuye amashimwe n'indirimbo. Ariko ngo yiteye cyane abyumviye arabona yuko yatakaje cyane yanyatswe, hanyuma cyangwa ngo ibyo rero ndabyibutse umutima urantunira hehe? No kuvuga urantunira mu nda ngomba ntuntuye nibutse ibihe bya kera. Twarasomye Zaburi 37 ingene Abisirayeli bamaze kwambuka muri nyagano ngo babarira ngo basubire canke bongere baririmba indirimbo z'Isiyoni canke baririmbira iwabo mu gihugu cy'Abisirayeli. Ariko kuko indirimbo muri bo zari zikimeze nk'uko zari zikimeze kera. Nawe urazi umuntu yatwawe afashwe impiri ari nyakano, ugiye mu buhungiro ugashobora kuririmba ko mu buhungiro umuntu ashobora kuririmba, siko none siko mugamuntu yagiye bamufashe impiri baraca ngo ririmba za ndirimbo wawuririmba ngo bari baririmba ngo baracura inimba ngo abantu kunguzi yabo no twaratwica tugaturikisha
tukarira ngo twibuke Siyoni. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ibyo nibihe cyane nibihe kubisirayeli barimo ariko bitari byiza kuri bo, bari bukibe byiza babayemo. Hanyuma rero nuko twaze kwibaya mu bitabo cyo kuririmba barakomoza bati dukomorera iminsi ya mbere niyo twahoranye. Yesu nadufashe cyane. Yesu adufashe cyane. Aya majambo y'Imana tumaze gusoma turaba amajambo akomeye. Iyo bavuze imburi, imburi si ibintu byo gukina. Imburi ni ikintu kidasanzwe, kandi imburi nta muntu ayikinako. Tweba cyari umugabo umwe yakubitse ukibarura ngo tumubaze tuti bimeze gute wo kuriyo atakanyuma karahinda. Twaca tuva twese tugateberesha no kuri eko yatoranya mugabo akarinyuma karahinda utavuye mu nzira. Mbega iyo ari imburi za mbega abantu turaburirwa sa sabwe. Mbega amajambo ariko navuga ni imburi. Mbega turebe ubwango imburi kuri Duma ariko tuvuge ngo imburi kuri Mirango. Kandi ntuzutengere imburi cyangwa ukinisha imburi. Umunsi umwe ahantu hamwe Imana yazanye imburi. Imana iravuga ngo aha hariho umuntu akora ibyaha, ngiye kumurandura ariko urahagize. Abantu ubwabo burya ari bamajyamo Imana ivuga uko nyine. Hariho umuhungu umwe, uwo muhungu yavuze gitari ariko uwo muhungu agasamba. Imijwi y'Imana yatati imburi 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 imburi. Uyu muntu namurambiwe, uyu muntu asambana n'amaramanje. Hiyiha jewe sinzibagira umunsi yatora igitari ku mugoroba ariko aragenda ariko aravuze. Ku mugoroba ariko arazimuka kuzi igitari. Abasirikare babamubonye ijya niho basi. Bukeye mu gitondo byavuze kuwa Mungu. Bukeye mu gitondo ku mugoroba wo kuwa mbere ariko aravuze gitari ku mugoroba. Umusoda yamubonye tibasi ya no maso ati wa muhungu ejo ariko aravuze gitari baramurashe. Iyo yitwa imburi. Siko no jewe ni muntu yaje iwacu twari mitwane cy'ikanisa. Umukozi w'Imana avuga ngo bakozi b'Imana ngo bibishaka ngo mugiye gukubitwa. Kuwa kabiri bacaga amakofe haciyemo kuwa mbere, kandi twakwitwa n'umukristo. Imburi Bibiliya asita kwa peka tukwatuhabe dusenga Imana. Mbega n'abate Yesu azogaruka ryari? Iwacu muri 2018 umugabo yavuze ko azogaruka mu kwindwi. Nukuri kandi si nkuru, kandi yari umukozi w'Imana. Imana yanje senga mu kwindwi arazi. Abantu bati none nibyo bindira kwindwi turabe akaza sawa taje ntakundi. Azoza ryari? Sabwe Jebo mana gutangariza iki Imana yanu. Ijoro rirakuze
kandi agomba duhame duseka igana amajambo utakumva menshi tumvise ngo ugomba kubaza na kirende ugomba guhindukira kirende utabigomba nawe utabigomba nawe sa kali ya Yohana ngo ukabita shishikara kabita ugororoka shika kirende ugomba kubaza ugomba guhindukira ya ndasubiye muri Yesu azoza cyane mbega wumva two kwitegura sa hariya mu gitabo cya Zefaniya bw'icyo majambo akomeye ngo kuza k'umwami wacu kuri hafi kugwira kwakuragira nte kandi ng'umuhitsi ariko araboroka inunu nyinshi mbega uri kurumva guhinda kwa Yesu erega kuza kwa Yesu simanuka umuntu arabyiteguye Yesu ashimwe Yesu ashimwe Yesu ashimwe ndibuka igihe turiko turasenga hari nko muri 2000 icyo gihe twari twagize amasengesho y'iminsi 4 hama turiko turasenga rero abaryamye muhira saa 8 do natwe turasenga tukugurura n'ibiki ngo twe twaturyamye ngo turose inzamba yagutse ngo turatuze kuraba ko ari umukiri hari umunsi tuzirirwa mu isi ariko ntituzoharara umunsi tuzirirwa mu isi ariko ntituzoharara reka nubwo ariko baragenda sa ntibabyimeje igahise atanagira upfukoza sa sabwe jembere sigaye mbitsa amahera umugore sinzi ko ngira nabi kuko jewe hari igihe mvuga ndashobora kugenda mu rumonge n'ibitemera zishiki ndashobora kugaruka zishiki kandi rero mu bintu abantu bibagiye n'ibyo bico gituma ubona abantu bakora ibyaha bakiyumvira ngo nakazoza Yesu ataraza sabwe Yesu atoza kujana abazoba barapfuye nazoba uzoba uri mu bazoba barapfuye cyangwa uzoba mu bazoba bakiriho bakiriho nta muntu umwe agomba gupfa Yesu nagiye gusohoza umuntu ndamubarira kagira abakozi Imana ko imashara ati umuntu agira atari ndamubwira nti mbizamo wogira mu kanya ugeze kuruhuka ni gatoya urumva iko aremesha umuntu arwanya gatoya kandi kutarwanya gatoya wowe ugomba uruhuke mu kanya ugira ushike witegure neza witegure njambara bamurwaje ni mufuke neza kandi sinabwira umuragwaza mukiza Imana yambwiye ibikombe gutware hagera bari mu rwagwaza ukiza biba bikigendeka kandi twarayaka tuko turavugana mbwa Imana kirambwira ngomba namujana ngashaka n'utwani itegure neza mu kanya gato ugize kwihukira yego ni mu kanya bashika azi ko ari umuntu arwaye akuburimesha tuzoke tubwire ushike urashika itegure neza tubwire uruhuke bagira abapakire n'ubu Yesu atarazi
umugeni ariko arezwa, umugeni ariko arataha. Kenshi iyo two turasenga Imana yatugendeye ikavuga ngo umugeni muri mwebwe harimo umugeni uri mukozi w'Imana ajyanywe mu bitaro. Abo rero bari barwaye ati muri mwebwe ari abo tugira tujyane. Yari mwarimu abantu ati muri mwebwe bari ngati bangaye bo tugira tujyane. Atabusiga basiga nk'umukozi w'Imana. Abo turajyana y'umugeni. Ukanyumwe ugira kabiri umukozi w'Imana bacarasohotera. Abantu timu yabivuze ko hari abageni bagira batanu. Umviriza aho tugomba dusenga Imana. Iri jambo Yesaya yashuye imburi kuri twe ngo harumamagara Ariseyi ngo mbega igihe kigeze umusibani arishura ati bugira buce rwongera kire kandi nabari ugomba kubaza nabaze ugomba guhindukira nahindukira zeku igihe kirakuze igihe kirakuze igihe kirakuze. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Kandi wema atemeza ko Yesu agira cyabishimwe. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Ibi byose ubona bigenda binagurika mu isi. Izi ntege nke ubona ziriho ibirango kugaruka kwa Yesu. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo kureka Imana kutarabaho umwero uzombaza. Ugusubira inyuma ikimenyetso kimwe kiravuga kwa Yesu. Yesu adufashe cyane, Yesu adufashe. Nanezewe n'Abisirayeli baramenya yuko batakaje, baramenya yuko basubiye inyuma. Bati Imana dukomore, Mana dusubize ibihe byiza. Baririmbye Imana ibahezagire ngo gusubira inyuma si inyishu. Ndabigaruke wewe uriko urasubira inyuma, uriko urareka Imana, uriko urareka ibikorwa by'Imana. Igihe kirakuze, ijoro rirakuze, burije. Umwami ati Jesi nivyo biyumvira ati none kari kumura. Iki gihe cyacu ni igihe cyo kubera amaso. Iyi gihe ni igihe cyo guteramira. Kuko abantu benshi umwete waheze, inyota yaheze. Abantu benshi ntibagifise umwitwaririko w'Imana. Nico gituma kuri uyu mugoroba aho tugomba ngo dusenga Imana. Ndagufitiye ikanuke wasubiye inyuma, garuka, garuka, hindukira, uze ubaze. Ijoro rirakuze. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Erega ndiko ndagutangariza. Hari ahantu baca batubwira ngo iri ni ijambo ry'Imana. Cyangwa ngo dushimire Imana. Mbega iri ni ijambo ry'Imana cyangwa ni rya Faransa? Jewe natangaye igihe kimwe nasigara ngo jego banyigishije ko none babigishe ko baca basoma muri Bibiliya. Hari ijambo ritarigize ico riyondera. Yesu ashimwe. Ngo rizogenda gusa. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Domu musumu Imana niwe ku muntu umwe mu rusengero. Mu rusengero atawundi umwe. Umwe ishengero ryuzuye inyuma ku muntu umwe. Umuntu umwe yari yakoroye inda. Nabo
rero icyo gihe ariko ndavuga ijambo ry'Imana nkoresha bati mukura dasatsi none warabonye umusiguzi asigura arira urabibona none wewe wanabibona za natanguye ndira zotera ndira mamagara ndira senga ndira burya nabwira abantu benshi barakinisha imburi urabona ahubwo niko nasigura gasata kwa mwarimu kwihana niko nasigura hama gaheza gasubira ngasubira ngasigura kongera kagaruka niko nasigura akihana hama kongera gasubira n'ivyo mwabibonye Yakobo ibiraca kwangu narakwaye muri ibisi cyane Imana niyo yafashije bari bati nukuri Imana yarakoze ndagusengeye pe Imana yarakoze Imana ishimwe tamina ngo ashike hari sinaramuzi mwema ati hari umuntu yakoroye biga ndabaze imburi burira abandi sa bameze gute ngaho barakufashe nimuga hari umuntu ufitiye amahera yagiye kugutaburitse kabani impamvu siko none siko ngaho wabona wabandi wakubita barakugufata wa muntu wiba bariko barakurondera siko wa muntu watuka baraza gufata wa muntu mwakubitana magwara ukamukomeretsa polisi iraje ugumaho cyanguraho sabwe urahunga Kumbise ngo bugira buci buca ni kubagororotse Yesu ashimwe Yesu ashimwe uri ashize ntango yabonye Yesu aje nko mwiyerekwa ngacabona abagororotse bagenda bamwegera ngo abone abanyabyaha bamuhunga ni gitondo ciza kubagororotse nawe umenga harabona ariko ku banyabyaha bugira bwiwe Yesu nadufashe cyane rero ndiko ndaburira abanyabyaha bihane bagaruke bahindukire ikaturangize ngaha muri Yeremiya Bamurashaka kaka refere mutengo na refere ya refere Yeremiya 3:18 turageza 20 kandi tujakuse nukuri amajambo nari mutatu nari mu bisekuno rya kera
nukuri numvise Efurayimu yiganyira ati waramubise ndakubitika mera nk'inyana itamenyereye ingogo mpindukiza mbone kugirane uragomba gukora guhindukiza. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Urashobora kurira ariko warasubiye inyuma mu mutima. Icyo Imana ikaguhindukiza ukongera guhindukira ukagaruka mu nzira ukongera ugatumbera inzira ukongera ukaraba umusaraba. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Kuko wewe urora Imana ya nukuri maze guhindukizwa naragize umuntu ahindukiye acagirane chayiha muri ni jambo umuntu acafata ingingo jewe nahora ndi isuma ndagize Nari umunsi umwe nagiye ahantu muri sentare ifise urubanza nabona umucamanza arampamagaye mu kumba karaha ndagenda ngo tuyage navuze vipi ni iby'ibikiti aha ntibibona ku munsi wa kane duca turahura ku munsi wa kane avuze ibyo nagusabye warabinyiye rujya n'amanyoga niwihana acangirira ngo atungiriza umutwe njananje ndamutumutoke nanjye nagutumye utoke nk'umukozi w'Imana. Imana yatumye yahamagara ko waze guhinduka. Ku wa mbere yari mu mpimbi hindukira niwanga guhindukira uzogira ingorane. Imana niwihane mugariha jewe Imana irote shuri musarege muri sentare mugabo sinzi ko nari nasaze nasuye kuvyumvira mu nyuma njitse mu ndi nakwandiza abacamanza ntimbiriti jewe Imana yabantumye Iburambi najiji peza n'amani Imana yantumye. Nasomye igitabo cya visi perezida cy'amategeko yo guca imanza nari nagiye nasenze ndamugotesha Imana nze kumugota ninashika imbere y'icyo namara byose acabyemera namusate igitabo kandi ubona ndi umunyagihugu yarampaye igitabo cy'amategeko nagisoma zana icyo gitabo uko no kuri siko nabeshere imbere y'Imana zana icyo gitabo turabe wewe ibyo bintu by'imanza abona gusenga ni kwiza gusenga ni yarakimbaye ndagisoma mugasha ndamubaye ndababuye ndababarire Imana yando nimutiha nukwina atafunga umuntu azoba atari Imana yantumye. Ndasanga umukizwa yari ngo ubwo buhanuzi tumaranye ukwezi kose yego cyane naho yego kweli cyane kundwe yakurikiza no ngo barabatwaye woga Imana ishimwe abantu bubaha Imana bakuma bahagaze uwo mukizwa yisiganyaho n'ubu ni hari bana banisha wewe nacho toba wewe gusa bigumire tuturwa kabisa. Wewe ukarika winuki nabari uri mukobwa ubirita nakubari abakoreka abasabani ugasubira uzocutwarinda nabikoreye umukozi w'Imana tumurima yashaka twarinda rimwe amahasi abana babiri inone ugasubira uzocutwarinda n'abasabani wabo ugasubira uzocutwarinda. Bamigiye kugaragaza abasambanyi bo mwishengero bakora ibikorwa ari abasambanyi. Uyu munsi ukihana bizoba ari byiza
utihanye uzotwarinda niwasubira wowe uri muri kopirate n'utabiheba ubusambanyi burakurorereye kandi Imana yakuntumyeko hindukira vuba wihane Efrayimu avango maze pia maze guhindukira cyandihana ndabona mu busambanyi sinzosubira nariborema sinzosubira nagigiturire sinzosubira niba sinzosubira nari umunyarusango sinzosubira nakora ibyaha biteye sinzosubira maze guhindukira njandihana Imana ikivuga kuri Efurayimu ngo soma bagatora ngo Efurayimu soma kuri 19 ngo nukuri maze guhindukira nayiyanye bamaze kunyigisha nagizende narishishitiye nagisoni nishishitiya nisitosubira kwa usekunde rweke yamajamanete gakiborenda rweke chandihana ndahindukirima Yesu nashimwe Yesu nashimwe chandihana ndahindukirima ngo sinzosubira Jema timisi ndawa mshengo ry'Imana nkababa mbega ndababaza ijuru rya mu gisagasi ijuru rya mu misozi sabwe Amerika ni tuzohahurira sabwe tuzamusengera abantu bashyize iminwa yatukuriye Jema timisi ndiko ndarabani pole kwa kepe ego ndabivuga ngende ko Imana yantumye nzobivuga watumva batatumva wewe wamusiga iminwa kuma amaragi kuminwa hindukire bana bariko barahindura imishatsi ndabivuga rutahindukira Imana izokubaza Numifirimba yango genda ubabwire mw'ijoro rirakuze urice Yesu agiye kugaruka agira atwara ishengero umuntu atemera guhinduka azosiga mbega n'abantu batwara imishengero bazosiga n'abazosiga n'abazosiga wiyubare niyubare nidute dusigare ariko haracari amahitamo meza nabo ugomba guhindukira hindukira uti unamika amaso hindukirutse cyarakuze yashagira cyari shengero twitegure shengero ry'Imana twitegure kiyenze warakoze ibyaha warakoze ibitira ndagubiganuke nagugomba guhindukira Efurayimu avango utashayo maze guhindukira ndihana n'abayacumura bari bariko baracumura bari bariko barakora ibyaha bararababaye barashakuye ariko ndagufite iganuke hindukira bamwikopiraje bamujyamakaresi bamusambanyi bamuziko bamwishari babwibone bamagama hindukira kaze kuri Yesu kaze umubare tuyubusi ndihanye ndihanye kopinaje ndihanye ubusambanyi ndihanye akaboregwe ndihanye inziko ndihanye amanyama ndihanye amacakubiri ndihanye ikono ndihanye ubwibone tugomba gusenyima namwe ugomba hindukira ingo ubari impamvu byarangoye naracumuye narakugarije wari bidakwiye mu nyunga zawe
tugomba dusenga Imana ninde yumva afasha gusenga mbega n'umurongozi w'ishengero asenga Imana kaza musenga Imana Usenge Uhoraho Mana ntudukure turagukengurukiye Mana uri hejuru ya byose turagushimiye ubuntu bwawe turagushimiye Mana uyu mugoroba ko wavuze ngo ntuzoreka ko uzokongera kuvuga nico gituma wongeye kwimura kuno mugoroba ngo wibutse umwe wese ijambo ryawe riravuga ngo imbuye ngo umuntu wese niyumve afate ingingo yo guhindukira kuko imburi yica nta kindi ubugomba ngo uburire abantu bawe ngo bakugaruke ko bihane kandi abiyo baje kuri wewe urumugira neza uri Imana y'ubuntu bwinshi n'imbabazi nyinshi ucuharira abantu bawe ariko ngo umuntu yanga kumva imburi ngo niyo umusemerezi yasemera mu gisagara ngo izambi ikavuga ngo hanyuma umuntu akanga kumva ngo ahindukire ngo amaraso yiwe ngo inkota ikamugahura amaraso yiwe azoba kuri we ko mu ijambo ryawe turagomba ngo ijambo ryawe ni rizima wabwiye Yeremiya ngo Yeremiya bimenye neza jambo udasiniguruza abujyana igihe cyakweze barihanye barafashe ingingo yo kuza kuri wewe ko bumviye ijambo ryawe Mana ubagirire imbabazi amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana ayakura igicumuro cy'abari mu isi ayashoboye kweza ashoboye gukura ubuhumane bwose imyanda yose umuntu w'Imana akongera kumura atunganye kongera guhindukirira nicyo gituma Yeremiya yavuze ngo umpindukire nohindukira kuko nta wundi ashobora guhindukira abantu bawe n'uyu mugabo umaze kwivuga kuri abo bose bafashe ingingo yo kwihana no kubireka ubagirire imbabazi ariko batumva imburi yawe ijwi ryawe ntiricere ijwi ryawe ntiricere kuko hari igihe umuntu yibaza ngo Imana nta maso ibona Imana ntizi inama z'abari turagomba ngo mwami Yesu ugire imbabazi hanyuma ijambo ryawe ry'ikibanza mu bantu bawe urakoze kuhariye urakoze kutunganije basabye n'abasabikazi bawe baje imbere yawe wowe wese afashe ingingo yo guhindukira wewe nawe umuhindukiye ku ijambo ryawe ngo Efurayimu naho isezerano ryari ryango nzokwegabira n'amasezerano nawe mashi uzoba umuntu wanjye turagomba ngo wowe umugore wahindura abantu bawe uca ubagendera babe ibyaremwe bisha babe abantu bawe bahindukize ibyaha byabacinze ntidongere kubatsinda ibyabanyikije ntidongere kubanyikiza ushobora kubana no kuramiriza neza urakoze kubaye kandi urejeje tubisabye gutyo mu izina ry'Umwami Yesu ko tubisabye amen bayo bahagurukira aho bari n'abakenya inkomezi n'abasifite imisozi bekaze mwarimu Frederic asenga Imana asengera abantu bose
iyi mitwaro itandukanye kandi musenge. Mana data twese uri mu ijuru kandi Mana ugororotse, turagushimiye Mana, wowe uraza abantu bawe icyagutangira byari ibareka, bamaze guca bugufi Mana ukabagirira imbabazi, barahagurukanye imitwaro baje bazanye. Muri abo harimo abagwayi, muri abo hari imitwaro itandukanye yibagoye Mana, muri abo hari abafise intege nke mu buryo bwa mpemu yera, ubushobozi bwari buke n'inke zari zihari. Hari ijambo ryawe rimbwira nicyo cyabwira ngo batsindiwe ahantu bari bageze, aho bari gutsindira barahatsindirwa, zabaye intege nke zabo Mana. Uri hano mu mutabazi umaze kubagirira imbabazi, abagwaye n'ubavure, urakiza ndakuzi Mana, bavure ubakiza mu izina rya Yesu Kristo. Tugisenga warazidohoke ku bantu bawe Mana, tukiguhamagara waruzikureho abantu bari bidegendaye bazima, kuko nzikura umukiza. Uri Imana utabara, uri Imana uvura, nta ndwara n'imwe yakunaniye. Natuma abaganga bamaze gutazira kwita amazina ngo baragenkira, urazikiza. Narakubonye ushoboye Mana, egome wagire neza. Rero abantu bakwibwe nk'abakubonye, none rero turasenga n'abazanye imitwaro itandukanye, wavuze ngo muze mwese. Haleluya, wavuze ngo nimuze mwese abarusha n'abaremera. Bari baje kandi baje barusha, none uyu mugoroba ubatangariza n'ayandi matangaro. Hari ibyo babwiye baciye kuri barihana, none n'ubutangaza n'ibindi ko ibintu bimaze iminsi bahagaritse imitima, ubikuyeho uborohereje nk'Imana nyine. Bagenda barakuvuga umurava Mana, aho baciye barira basubira amashimwe Mana, bagenda barakuririmba bakuvuga nk'abakubonye. Ibisigaye cyose biboneza umuntu wese Mana, reka Satani azabategera mu izina rya Yesu, ko bafashe ingingo. Ubushobozi bwahembuye, ubushobozi bwo guhangana n'ibihe bisa n'ibigoye uko nyene, baboneka amatara muri iyi nyene kimeze uko Mana, hagati y'abigihe bagabanya ibidamidami mugihe kimeze uko nyene. Abantu bimenyekanishije, abantu ugiriye imbabazi, abantu uri kuraza ubahaza inkomezi, ububasha ego pawulo avuga ngo nshoboza byose n'uwumva inkomezi, nabo bashobozwe nawe Mana mu gihe nk'iki. Ubahe guhagarara mu izina rya Yesu. Satani yari abamenyereye, abasanga mu ntebe. Haleluya, tugisanga bambika ubushobozi, haleluya, bwo guhangana n'ibisigo byahora bibahangara, byahora bategera. Ahagarara bagwana banesha, bagwana banesha mu gihe nk'iki. Ubivuge banyamirango birata mu gihe nk'iki. Haleluya, ubashingira itaha. Amen, amen, amen. Satani yari yimenyereye, asanga abandi bantu wigirisha mu wiharije, asanga atawuri muhabogera, asanga bishiye hano ubimenyera. Haleluya, abasange mu nkomezi utanga, abasange mu nkomezi wabahaye, abasange mu bushobozi. Isiro yongeye bahunga, ego hari abari bacitse imbuto, ubwoba bwari bwinshi mu bantu b'Imana biragahera. Satani nawe aradutinya, niwe muri batatu dutinya, ego washoboye ubwumwiza budutinye, wagatira ijambo byo gukorera umuriro. Urakoze kurukura amatunganya neza, urakoze kuruhambika ubushobozi kugira ngo babashe guhagarara mu gihe nk'iki nyine. Mu izina rya Yesu tubisabye, amen.